Shalom shalom bakunzi ba Kenite TV ndaburamugije amahoro y'Imana mwere hose ndiza ko muguwe neza cyane mwami wa Yesu Kristo ngiye ko tuwaganira ko Pastor Kiza ndabahaye ikaze mu kiganiro Imana niyo buhungiro mukurikirana imisi yose no kuri Kenite TV uhereye ku munsi wa mbere isaha imwe kiba cyamaze bageraho hamwe n'ibyo ndiza ko ibidasanzwe bishishikana gukoreka mu buzima bwanyu ndiza ko mutahura ko mushikara gutahura ijambo ry'Imana ndiza ko mushikara gukura ndiza ko mushikara kwaguka mu burere bwose izina ry'Imana yacu ishikari guhabwa icubahiro. Haleluya haleluya. Hamwe n'ibyo turibuka message turimo message tubira ngo Yesu arashoboye hamwe n'ibyo ndiza ko muriko murafashwa cyane murere butandukanye hamwe n'ibyo reka dusenga Imana kugira ngo shikaye kuganira uyu munsi Imana yongeye kuduhereza kugira ngo twongere kuvugana ku ijambo ryayo. Data mu izina rya Kristo twagushimiye twagukenguruke dushimiye izina ry'imbaraga izina ryereje yandi mazina yose ndagushimiye umwanya mwiza ngeye kuduha kugira ngo tuyaye ku ijambo ryawe iki gitondo ndareka ibidasanzwe ko bigiye kuba ku muntu wese agiye kukanira jambo Pempot ahereye Pempot ingora arimo ibibazo birarekura imitwaro irarekura ingone zitandukanye zarekura ibyo ndabyize mu izina rya Kristo Yesu amen. Haleluya abantu b'Imana amwe n'ibyo liza ko bishika gufashwa mu burere butandukanye mu madomene yanyu yose tuka message turimo ko itubwira ngo Yesu aragize ne Yesu arashoboye hamwe n'ibyo ndiza ko tuvyemerenya cyane ko umwami w'abami Kristo Yesu atigananirwa atakarere na kamwe yigera ananirwa. Pempot ikibazo ufise reka ubwire ngo Pempot byo byarananiranye ibyo banyogosenge bananiwe gutorera inyishu ibyo abahambaye bananiwe gutorera inyishu reka ubwire ngo uyu mugabo yitwa Kristo arabitorera inyishu. Rimenta kabana ingwara zananiwe gutorerwa inyishu n'abaganga batandukanye n'abadogiteri batandukanye reka ubwire ngo Kristo Yesu araje mu buzima bwawe kugira ngo abitorere inyishu ikitatorewe umuti reka ubwire ngo Kristo Yesu afise umuti wacu. Rimenta kabaya rekozure birashoboka ko ari ibyananiranye mu burere bwa madomene atandukanye ariko ndakuzaniye inyishu y'ibibazo byose byananiranye ndakuzaniye umuti w'ingwara zose zananiranye uwo mbaza ngo uwo muti mbega n'uwuhe uwo muti ni Kristo Yesu iyo nyinshi yazo byananiranye ni Kristo Yesu niko nakubwira. Rimenta kabaya atweko tuwaganira tubona neza igere Kristo Yesu yageze binosi tubona neza ko yakoze ibidasanzwe yakoze ihambaye ariko igikomeye cyane Kristo yakoze kuzima bwacu kwari kudukura mu bwami bw'umwiza akatuzana mu bwami bw'umuco kwari kudugobotora Satani yatugize inyagano maze akadukurayo akatuzana tubona neza ko Satani Kristo Yesu agishikaminos Satani yarazi ko icyazanye Kristo atazogishikako ariyo mpamvu ubona hageze n'igihe atera umutima abantu wo kugira ngo amugurishe amaze kumugurisha Yuda tubona neza amaze kumufata Yesu yaravuze ijambo avuga ngo inyuma y'iminsi 3 azozuka tubona neza ko nibigeze bemera ivyo yavuze kwara kugira ngo n'ubundi bashishikare kugira ngo bagwanye umugambi wazanye Kristo ariko neza tuwemeranya neza ko Kristo Yesu atigananirwa icyagombye gukora gikora kandi akagishikako. Rimentaka nibuka karu kamenega twabwira ndabya ati burya ntihazagira umuntu muri mwebwe two turaganira yigera atera intege Satani ko ari abantu usanga batera intege Satani ngo Satani n'umugabo nta mugabo bwa Satani bwigeze bubaho umugabo n'umwe gusa nta wundi mugabo azigera baho nka Kristo umugabo ni Kristo uwo ni waganje nigeze kuvuga ati ngiye kuraba Satani burya rasanze nuwo hasi cyane ntaca maze nta kintu na kimwe ikintu kitwereka ko Satani ataca maze nigeze kwatera inkunda abwira ati burya ugiye kuraba Kristo Yesu ivyo yagaragaje kuri Satani yatweretse ko Satani atangomeza nange yafise atambaraga nange yafise ko tugiye kuraba byo Yesu yakoze ku musaraba ama Yesu agahambwa ama Satani akamusanga ikuzimu akamusangayo maze akamukandagirirayo ama akamwaka imfunguruzo maze akazamuka bigaragaza neza ko Kristo Yesu ni uwo mugabo rero tugiye kuraba neza takora uwo mugabo atubamwo uwo mugabo atugenderamwo bigaragaza ko natwe rimeta niba twizeye ko Yesu atubamwo biragaragaza ko atakarere na kamwe Satani yo duhagarikiramo atakarere na kamwe Satani yo tuzibiriramo ko uwo mugabo yanesheje Satani uwo mugabo atubamwo uwo mugabo yanesheje mfura kuzimu atugenderamo bere natubwo tuvyeruye burya abana b'Imana turaganje shaka tabare benda bivuge neza avuge ngo namba Yesu atararigwa n'abana b'Imana ntitura
tunanirwa, namba Yesu atagabitanya n'abandi Imana itugabitanya, namba Yesu ataja hasi n'abandi Imana tuja hasi, namba Yesu atagenda mu mwijima n'abana b'Imana nitugenda mu mwijima. Rimenta kaba niza kuri kurafasha cyane na message itubwira ngo Yesu agize nega yemwe Yesu arashoboye. Pepote rero ibyo byo waruzi ko byo kunarira, pepote byo waruzi ko tonshobora, urabishobora mu izina rya Yesu. Kweri jambo rimbwira ngo uri muri twebwe asumuri mu bisi gabundi rero ingwara waruzi ko itokira Yesu arashoboye mu buzima bwawe, ingwara waruzi ko zokuhunga Yesu arashoboye mu buzima bwawe. Rimanta kaba ndubara umuntu ndiko ndafasha yarazi ko ivyo byarangiye mugandi ko ndaguhagurutsa ndiko ndagurutsa ibindi byizigiro mu buzima bwawe. Ndakwiye ngo hari umugabo atananirwa kandi umugabo akugenderamo, ndakwiye ngo hari umugabo atananirwa kandi umugabo akubamo, ndakwiye ngo hari umugabo atagwara kandi umugabo akubamo, arashoboye kurengera ingwara bakugiye ko inyuma y'imyaka 2 uzowapfuye, arashoboye kurengera. Rimanta kaba rokotoya mashikata izere nange ndugu yangu wizere ngo ibidashobokera abantu bigirane bishobokera Imana. Asimenda ibidashobokera abantu bishobokera Kristo muri wewe. Rimasaga amen. Ibyo dusome jambo ry'Imana ko turi hano mu Bikorosa igice cya mbere aho twose umurongo wa 21. Uyu munsi nagomba dusoma umurongo wa 20 kangahe 22. Ndasoma mu izina rya Kristo. 22 hambwira ngo none yabujuje nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye ngo bashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa mutagira ico mwogawa. Amen. Haleluya, haleluya. Ujya gusomera ijambo ry'Imana muri make hano batugira ngo Kristo yadushikanye, muri make yaducunguye hama aratuzana kugira ngo adushikane imbere y'Imana turi abera batagira agasebe. Usomye neza batugira ngo yatwujuje nayo. Praise God, haleluya. Hano nabwiye ngo Yesu n'umugabo atananirwa, n'umugabo ataja hasi, n'umugabo atagwara, n'umugabo atigera doke ntananirwa mu burere bwose. Hano batugira ngo Yesu yacadufata acha kuzuza n'Imana. Kuzura n'Imana no igisigura ikindugu yawe. Kuzura n'Imana igisigura ngo ivyo Imana ifise vyabaye ivyako nuzuye n'Imana. Nuzuye n'Imana igisigura ngo Imana iri cyose nuzuye naco. Kabaya ramante. Doke kuzura n'Imana nakantu ko hejuru cyane ngomba ko mutahura cyane. Nimba rero bwabo n'Imana rero ano hetwemeranyereza nuguza. Haramuruza umva ngo ni ngombwa mu isi tugware. Ni ngombwa mu isi dukene. Ni ngombwa mu isi dukora ibyaha. Umva naje kwemeranya nawe ngo ibyo sivyo. Kwera Yesu yanyujuje n'Imana. Doki yanyujuje nayo. Hano bambwiye ngo asikane imbere yayo nduwera nagira agasemba nagira ico nogawa. Praise God, hallelujah. Umva nduguzango Imana yaduhaye kuzura nayo. Kristo yaduhaye kuzura n'Imana hama dushikimira Imana tutagira agasemba tutagira ico togawa. Praise God. Wizana nace ico waye muri Kristo niwemeranya n'ibyo Satana kugiye, niwemeranya n'ibyo isi kwereka, wemeranya n'ijambo ry'Imana. Ico waye muri Kristo Yesu nico, ico wagizwe muri Yesu nico, ico Imana yakugiye nico, ijambo rimbwiye ngo yakujuje nayo. Emeranya naje ati naruzuye n'Imana, ndanengesereye ubumana bwose, najejeta ubumana bwose. Ibyo Yesu ashoboye nibyo ushoboye. Aremataya eregaye si fotokopi ya Yesu kubamwo, ni Yesu muzima akubamwo. Ega si fotokopi ya Yesu kugenderamo, ni Yesu muzima akugenderamo. Sengero ry'Imana mizane naje ku umwami w'abami abera hose cyarimo, ari mu ijuru kandi ambamwo, ari mu ijuru kandi akubamwo, ari mu ijuru kandi akugenderamo, abera hose icyarimwe. Namadapfa ni mugipfuye, namadakena ni mukena, namatagwara ni mugwara, namatazibigwa ni muzibigwa, namatarogwa ni murogeka. Ibyo ndabyatuye ndabwize mu izina rya Yesu. Amen. Bashaka gusenga Imana data in the name of Jesus. Twagushimiye ku message irasanzwe icyandira ubuzima bwacu, twakwizera ko utananirwa muri twebwe. Mpamvu dushikara kubiganiraho, ndasenga umuntu wese ariko atumviriza in the name of Jesus ateraje imbere mu rwe byose bwose icyo ushoboye kiramugaragara ko mu izina rya Kristo. Ndareka ngo igitondo cyiza mutiyamuje imbere kandi hejuru mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahezage gose.